Malaboyoks to our second destination. Charot. Let's go, guys! And I tell you this ain't no lie, but I've done my best to find someone new to give all my time. But all I wanna do is rewind. Oh, I guess that I cannot hide the emotions left inside. Hello! And look here. Oh. Alright, guys, friends. So we're now here sa Kawayan Marine, Malaboyok. So diri mi magstay, guys, for the night. Look at this, guys. So we're in room Corals. So this is my roommate, my sister. So we're gonna stay here. And my roommate, si Marge. Oh, diba? Solo na niya, guys. And tanawa diri, guys. It can accommodate up to 20 or more people. So, mani siya ang mga rooms nila, and then there's an electric fan. They have 1, 2, 3, 4, 5 rooms, and then napagod siya yung room sa taas. Ano, guys, there's one upstairs, and also and this one, and here you can hear the sound of the waves. And they also have a dining area here, guys. This is where we're gonna eat, and look at your view. Oh, diba? So nice. Nice, oh. Nice siya diri, guys. Pang picture dira. Hello, Kiddy. It's called Kawayan because, as you can see, mga kawayan na siya, guys. Ilang chair, ang ilang table, ang ilang floor, ang ilang kuan, tanan kawayan. Sama na siyang kawayan. Nada diri mga kuan, guys, mga big clams. Tanaw na to tomorrow. Mag-dive ta dira if kuan para makita na to mga big clams. So yeah. So karon, guys, kay I'm gonna change my clothes kay moadto mi sa hot spring diri sa Malaboyok. So see you guys later. Alright, guys, friends. So ready na mi, guys. We're going to unsa na siya na hot spring, ate? Mainit. Mainit hot spring. Init gud nate. Init. Masin mas kam na sad mi kay katong nagkamigin ko kay hot spring ko, no. Sus mas init pa kung ihi. Let's go. Tumato na ta, guys. Let's go. I just wanna make you feel alright when I'm not. Alright, guys, friends. Made it here sa starting point. Starting point padung sa ano, mainit hot spring. So, and maglakaw lang may for wako kabaw kung pila ka minutes. So, guys, makagi morning bridge after me. Muna tayo churot. Tanaw na to, guys, kung init bagyud ang ilang hot spring dire. If you want to come here, if you're taking the public transportation, just ride a bus going to Malaboyok, and then just tell the driver na magpa-drop mo sa ano, sa proper, and then pwede na day mo magpahatod dire. Mga 3 minutes na lang ko, no, guys. I can hear the sound of the water, so maybe magdol-dol na lang yun siya, guys. I think we're here, guys. Muna nite. Alright, these friends, made it here in Mainit Hot Spring. So, muna siya, guys, ang part na init. At least, karon kay murag init na siya, unlike sa katong sakop kamigin na murag na-scam ko ato. Pero kani siya, guys, kay init siya. Yes, it is init, guys. Huh? Oh my gosh, guys! It's raining! Padung siya ukuan, guys! Init kayo siya diri, guys. Tanawa, guys. Na siya imurag mini swimming pool diri. Yeah, mini jacuzzi. Oh, jacuzzi. So, guys, ori na lang ta sa Mainit Hot Spring kay mas may pa diri init. Di para sa atong relationship. Di para sa inyong relationship cold. Oh my gosh. Oy, diri kay murag kuan pa siya diri.
gamay. And then dapat ito yung part na kuha na siya, kanang init na. May padiri, init. Sinabi na kanina. Hoy, kapikat! Stumbling out of bed, and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted, and I won't waste it. Sana mo guys, I don't know if you can see it, pero nag-aso siya. I-follow nyo daw sa ako. Pilak ta ka seconds na kalahutay. No. Oh my god. I hate you guys! 3 seconds! 3 seconds, ra! Good job, promise! Sige, doy! Init good siya, guys! Adjust lagi sa diri sa baba. Like, anad lang yung self pa. Hawa na siya. Tapos move on dayon dito. Guys, sana all, move on! Tara! Sana all! Sige, dire. Oh, see? 1, 2, 3, 4, Let's get a little reckless. You make me breathless, and I won't waste it. I-challenge ni ka. 5 seconds. 3, 4. Init, ma'am. Kulang na lang kuan, kiss-kiss. Lagi ba? Baboy. Baboy! Marami ka na halos. Lugday! Wala ka kaginitan, day. Ganin na raman gadira. Anad na ka? Sana all, no? Anad sa init. Nagitaan eh, cold. Dito sa water. Can you see it? There's a smoke. Nag-egg test ka ba? Yung unang bata nga. Natog mo, wala na din siya. Sige, challenge na duha. Pila ka second. Sige. Sige, dali. The feeling is mutual. 1, 2, 3. Napakadaw ka na kay Buwan ka nang. Sana all Wala, init na? Wala ka kaginitan? Wala na kaginitan? Wala naman sa kaginitan? Wala naman dahil. Basta dahil na kay kuyog dahil kaya hindi ka mainitan. Woo! Woo! Guys, may pa nagdala mo pa ng kuan ka ng Nag-egg test lagi pa. oh, egg ba niya? Ato dirigi butang niya, pila ka minutes, maluto na siya. Uy, tama tayo mga egg hapon naman lang mga boys oh. Hoy, mag-egg test ko no tawa, man may kadag egg. Kaya mo inyo na lang. Init good siya guys, promise. Hindi na ko matik ang iyang kainit. So, ninot niya siya guys for kanang mag-relax ka sa imong kuan, like di pa maulan ka, and then kanang kuan sad. Basta na, makaayon niya siya sa imong kuan, mga panahod-panahod. Pero guys, pila ko, naging na siya kanang good effect good ang init. Oh, kita mo, nag-smoke. Ambot lang ako kakita mo mga pero nag-smoke siya gamay. Ang init yun guys siya guys niya ang ihading kuan kanang ang yung kainit guys kaya naa sa mga 42 degrees Celsius. Ano siya kainit. So makaluto na siya og egg. Pero guys, ato. Okay, makadagan na. Si guys. Hindi tayo. No way out. Ang sakto kayo kay nag-uwan. So dito na kayo ni siya mo init. Daisy girl, sakit Daisy girl. Guys! Hindi ko kaya guys! Oh! Guys, akong egg cells! Oh! Wala, din ako kaanakan eh! Lagi! Ganahan mo nga naman ka ng tips gani nga para mamanhid mo. Basta, marigas malabuyok. Naman, ka dito sa hot spring sa malabuyok. Oo. Mamay mo din i-try guys. Sa una, masakitan di ba? Sakit di na siya sa una good. Maanad Ano na to ka! na maanad na lang, manam na lang ka sa kasakit. So, mo na first na mga advice na mag-try og mukod diya. Sana all! Amazing, dito kaya kita nakasilag eh. Sana all, dugay magstay! Grabe, kainit good! Kung mo sa isal, Oh, nice siya bang facial.
artificial. Oh, kasi mo force. Oh, nice to. Oh, grabe na, oy. Uy, luto na na yung mga itlog ba? Woo! Alalala! Grabe! Uy! Sweet ka! Wow! Therapeutic! James Street, oh! Di matao! Ikaw na sa doon, Charles. Kanang guys, I declare kanang ako nang i-deactivate akong YouTube din ako. 30 seconds, 30 seconds. 30 seconds. No. Na yung mga lamok. Dapat mag-sunscreen mo guys. Ay, mag-sunscreen, mag-mosquito repellent mo. Basta mo mo diri kay daghan og lamok. Skincare routine na ta guys. Asa mo mga vlogger? Asa mo mga beauty vlogger? So first, inyong GoPro first guys. Ano na siya diri guys. Wash your face kay para ma-open ang pores sa inyong naong. Tapos, Musod ang kagaw. uy, ano mo? Salamat mo po. Oh, can you see the smoke? Wow! Oh, see? Ayaw, uy! Pinakatatago-tago ko to. Guys, nakukuhaan ka ng discovery guys. Kaya what a good thing I know. Pwede sa di, happy sa di mga dead na mga love. Ang mga dead na mga, dali di, luguri sa akong heart kay dead na dead naman dito. Tara, dali! Guys, kamo ba mga na-discover? Ang hot water daw is maka-cure og mga skin diseases like mga katol-katol. So friend, pwede ka dito kasi makatika. And I promise that I will stand by you. Okay, kiniinit eh. Awang mga boys, awang mga boys. Mga baby boys, oh, pili lang nito. Oh, baby boys. Tagsin ko na lang. Tagsin ko na lang. Oh my God. Pamain na lang guys. Pila man eh. Kaysa, ngayon masad sila nga, okay daw ni siya skin. So, manglugod sa ko, basi niputik sa ko dahil. A few moments later. A few minutes later. Wala man gihapon. 1,000 years later. Itong gihapon. Eternity later. Paig naman. Ano sila kay makakuha ko nun isa ka ng mga buling. Kanawa. Oh, di ba guys? Look. See that? Oh my God. Wala gid ko makubak, ma'am. Hala, kadaghan gid di ay. Uy, wa man gid ko'y panglugod di ay. Di man gud ko kabaw manglugod. Hala guys. Sa lotion man siguro ni oy. Ah! Kabaw na ko guys. Ako ani siya sa kanang sunscreen. Oh, hala. Oh my God. Guys, nag-uwan na siya guys. Kapag ginuuwan. Di ako ay. Nakay something na Wow! Ah! So, meron sa din isa dahil. Cause no one makes me feel like you do. You make me breathless. So guys, nabalik namin sa car. Eh, nag-uwan siya guys. May gani kayo na kayo umigog koan. Ang plastic. Si Kuya, shout out Kuya. O si pangalan niya, ako kabaw. Basta si Lloyd na ang bahala ni mo. Karon guys, nga nagkaroon dagan sa mga unexpected nga pangitabo. First is ang among van nga naabangan. Grabe ka late. As in, 2 hours late. 2 hours, so may mga miscommunication nga gamay lang. But laban lang gyapon. Laban Ang gyapon. mga travel vloggers guys. Oo, You need to be adventure. patient. First is you need to be patient. So, unsa pa man? Dapat, taas ka og pa ng kuan. Kanang hangin, charot kay. Oo. Bitaw, hangin kay. Mo lakaw pa ka padung sa hot spring. Tapos dito igabot mo sa hot spring kay init kaayo, so dapat cold ka. Charot. Nakadtong mga told na sa ilang mga feelings na manhinay sa ilang mga relationship life, I advise you nga sa Malabuyok yun mga mari. Sa hot spring sa Malabuyok. Kaya nga naman,
Saying ano? Because it's hot. Mas hot pa na ako. Tara! Tayo mo na no. Tabang, mga lagi. Man! Huwag na guys, balik sa kuaya. Huwag na kayo! Kanang guys, kanang ihadahan-dahan lang natin para yung malamig na malamig pa. Yung iba dito, panuhot karong gabi. Dalawa guys, wala naman ako nagdaoguan. Kanina ko suot. I-expose na to yung mga. Hi baby boys. I will follow you wherever. Hi, baby boy! Down oasis. I'll follow you, yeah. Alright guys friends, so we're back here sa Kawayan Marine Eco Tours and Diving. Let's chase the sunset here. Oh. But it's a bit cloudy. But it's really cloudy guys. Look at the clouds. Natabunan ang sunset. Man ako nakaligo guys. Naka-change ako sa akong clothes na akong isuot kay pang katulog na lang siya diretsyo. And mag-dinner na mo guys. Hi baby girls! Oh, mga Miss Universe ng Malabuyok. Wow! Tara guys, mga kanta guys! Can't get you out of my mind. So, as you can see here, we have a coconut rice with coconut wine. So, di ba guys, nainom na ko kanang challenge ko dito sa Kuya Joms o kanang Kulaho. And mo to siya akong vlog, tanawa dire, nadiri sa akon. And this time guys, I'm gonna try the coconut wine. So, let's taste it guys. Kung unsay ang kuan. Yes, accepted the Duba challenge. Gamay lang oh. Mura siya kuan, utot. Promise. Promise, mura siya utot. Di bang good? Kilawan sa niya. Muna ibutang, muna si Tulo. Kanang, Diba? Inumin mo lagi. Inumin mo. mura siya suka bitaw. Suka nga tamis. Lami siya. But it's sweet. Wow, nice. Mau na to. I-bottom up mo, nag-bottom up ka kanina. Diretso tanan. Oh, diretso lang para di ka Down luto. oasis. Napay na nabilin. Napapilito. Napay nabilin, ma'am. Napapilito. Ma'am, di ka kapasa sa board exam, ma'am. Nice C. Iugom lagi. Ayaw. Kasi pag Day inom na, dili ugumon day. kasi pag to na mouthwash. Gargul na rin. Sige na. Bitaw, ayog ko ano. Di ba? Galing. Mouthwash ka, girl. Uy, lang ka stain ba ni sa ano nung ipon no? Mag-brush ka. So mag-massage me guys. Stumbling out of bed, and I still got you in my head from all those pretty words you said. It's like I'm wasted. Every time I see your face. Puyat mo. Minawa. Kani. Stress ni ha. Ay mau ba te? Oo. Ulang sa tulog, ulang sa pahinga. Kay baw lagi ta. So, dili man kuan. Dili normal yung dugo. Tag 2 AM ako mo Iya pa na. tulog. Alright guys, I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel if you haven't already. If you're already subscribed, please hit the notification bell below so that you'll be notified whenever I upload a new video. And also guys, please make sure to follow my other social media accounts. I have Instagram and Facebook. My Instagram is @IamDaisy and my Facebook page is Daisy. If you want to join my membership, so just click the join button below. Yes, and I'm going to give a big shout out to my 2 days friends, my super days friend Arjun Rindon and my super duper days friend Daddy Michael Shannon. So thank you so much guys. I'm going to sleep now. Bye guys.